Kerja lapnyat ya kun teng kas kas nam matu klem sange tu yeng wat yam randin wat tre pat boy shat thong wat sange ap jing ma ya pianga ka chat ka khong upat ka hima yang kentla you mau benar hari baik meiba aku riba play anang nungan shem ising you be delay Aki mau benar, ki mau bersih Kidang kerteng kanam haduk mentah Aku kuri bait kiblay Anang mungan shem ising You be delay Akari riti dustur hap hakashle Banwat kumpha omdon hari kiwe Akan mau tak kowe ke meeting belong po Shuai kitu ki jingil berhoi wan uneru wan ne hante wa po dorbar hol mokhar te hanta ki don ki khasi pun mana neru wan dakan mau sa bau keren te de hang tu bau tu mak Donald Karkongor tu wan nang ten lang kanot mai wisbra kong abini na jauh ana po mulai utu keren bat lan tu sedang kerja kulman yang tu kan mau kono kun hit knep hit bat neru sim itu tu kulap dengan pedat pan miet nak meeting deh Kusum shit ba iya paka hilstek kay hilstek kayo so bagyan I go garila jom I bai pag hilstek bilong mo na alam iba hotin tigiwan ki karu wala ki karu bidon ya pen krek ka pia pen krek ki ni popro bagyan ya lei aka pakasni ka bakado Kabaga sni ka makhadu balay siya day siya po askedyan jonga kang padre office ng tupo siya agati ka askedyan tiga day kadi ka sni ka magkila supikre la da yapgu The Khasi and Garo Hill peoples wanted a separate state. The Assamese-speaking people of the plains refused. The press foresaw deadlock and warned of violence.
Kini ki long kami siya ki biasa ya dipakai ke setiap tu kini tak nak kaya itai substate ya ra aku isudut bejong nang tai kini pada kita pada ya ra lagi lah bayang ya ông cái thấy vậy ki ông đi rồi đi sang kata Itu. Ada kan sistem pi ban mat siu itu kelak den. Menchua khat riu turik ujun khat khandai spa san phosau khat khandai spa san phusau di kadi kapor ka kasin ka baningkong ka baki sedang ya kani ka movement ban penyo ya ka state la dia ma de lemba iwe khot khubor ma lemba iwe khot khubor de ini khot khubor ka saprang lut kani ka khana ma ki beri baro hai ki tip lut ma te bat menchua gi khasi ke dalong shisur shidur tikanama shisur shidur be ke dalong bat ki ba edri ki ba ed hadu kata namar ba menchua hang niru udang sinchar unong asama hang ni hapo jela jugi ma di mereka ki khasi jungi pare ki kwa no ka state adi ki kwa no lakajong ki kwa bangin dei lakajong no ma de lemba ini khot khubor ma kan ni ka khot khubor ko kerteng ukhon kari ma nimdei ru ban kilet ma ye ki nong ye khun nadu ki por menchua nadu ki por british ma nadu ki por tirot sing nadu ki tu ki por ba menchua ngimdei ban kilet ye ki ma ki nong ye khun shisha ma bat kumju ru ha kan ni ka por ki ba ki brio ki ni sia ki ba khun ki leader ki nong yalam ki leader ki nong yalam sakhamat ki ba penchong shit ki bri ba penwalang haju bakin ya fight banyo ya kan ni ka state la dia ma ngimdei ban kilet ye kum kita ki jat brio ye ki de ban salute ye ban ong khoblei shibon ye ki te ka jingle ajong ki kan don be hapo kamen sim ju ki nginyai kan ma be episia barok hot bat kumjuru ngakwa ban ong happy Meghalaya Statehood day episia barok hot bat kumjuru ngakwa ban I credit ye ka video nomor ngala shin no po YouTube tak kniat an I credit lang episia barok hot te khoblei shibon te enjoy bhai kan ni gasni ye episia in sekundo para ko video. Hi guys, this is Neil here wishing every people of Meghalaya a very happy 58th Statehood Day, and I am so grateful to have been given this opportunity to speak on such an auspicious occasion and also to be a part of the state. My vision for Meghalaya is one where everyone gets equal opportunity and where artists like myself are taken more seriously to grow. I have faith and I believe in Meghalaya that this will change and artists from all corners of Meghalaya will start rising and doing well in life. So with this, I want to say again, happy 58th Statehood Day. Thank you so much. Kublai Shibun.